Cheni TV va ni vodome. Watondo musesia ne kwa dhita ni kana nitwa mina nosi wakadhi andini wa cheni cha maovo vala o yuni unena ni wa imwe kwa imwe na Kevin Vincent Luka ola ni ndongo ya mwikandini wa chama maendeleo chap kila kitongo we ni gavana wa county ya Masako bwana Alfred wa Mutua vala tunena nesia maondo kauta meokonia county ya Masako na ilembeta ya Ukamba kwa jumla vamwe na maondo wange mage siasa mava ndi tu ya Kenya na ndi wate kwa nanga ivinda ni imwe kwa imwe ni mudhoche ndini wa studio zetu cia Cheni TV. Yes bwana Luka Mama asante tikalivo enge ni gwaje tuona kuva wiki model ina naona na weta ngeni wiki timu vya monene mono asante tulike imwe kwa imwe tunena ni cia maondo ni wiye me okona muno ciongozi ya maovo ni tunonie wala weta cia kivela cha governor na tiketi wa chama cha Wiper county ya Masako wala ni mwandu wa Vinyandeti ayase kana tai wako imwisioni na aweta wethetwe ayatewa muno palo naise nono ni ngali ila ukwasi unaivana ni sena cia governor wa county ya Masako Alfred Mutua ni kwa tena ile vote nesa ku weta wendongo ya mwika chama cha maendeleo chap utono nene undu huyu ata niwo ndeto cia wavinya nesi aweka na no mteketu ni asante mno kwa kolo yeu ripoti zindo no kinundo inesile katika mtandao wa Facebook bala wa neni asia kwitha ithe yake wa miaka jana yumwe disi wa kwa hadi wetwa alikaingia weta kana kula shukete ubikandiwa wakeni mume anokanetwa ile na betie na asia kwa shooting cia muthembo su na nibo ndo no kiongera ni asia kana kwitha no ni ngali cia gavana ibitele o makubi na kwake ukindu utesa kuikinya kana ni chaguo nibo ukwenda kuilela gavana Mutua kwitha ni kwitha atola kwitha au sekanite na maondo asu kila na kwa asia mbeni kana no seowe no na atoye report kwa police na police ni kweka investigations ikulikelezi kwa tianya na maovo aso sisi kana ubeda kugo na in case bagenda beo ninge sheria ndigara ni sasa lakini watu sisi muno Vinyandeti kuma asiki vile cha ngili na itatu ngili ya Mwanza na kuongela ni waemie kuiva Mutua mbesa cia ipanila ya 2013 na yeni ongele bilioni 10 na ritoni anekiwe kana no kwenda ku auctionewa mali yake mundu wa makwani na mama ingi kwa kumusisia ni mundu winachua na mundu wina na pass blame kwa wangi mundu baina kitu bikela kama Dr. Mutua wina na udhuku na Vinyandeti nikitha mayusi na 2022 ingi mikako manelewene ukatia na no Vinyandeti unaendia atwa kwani na asindwa na kwenda ndenda kwa appeal ni right yake lakini koti anengania uamuzi wayo na yasiona yani itumie standard ile itoneka inondo bebe na rufaa wa thagise koti ni la kwithukiwa matuke 16 mukuyo na utwe obukwa Mutua na Wavinya no naisi Wavinya inena kavinda ka no naisi kana vena mwati umwe wake ola ni mfuasi wa Wavinya mwevene gavana Mutua shilingi milioni 3 nikendo wese kwitha ni watia makinya ma Wavinya balokuthi na sonde twisu ni kufikia ndio sino na sio ni kwa uandiki usiwa Wavinya kitu kilo na andikite lakini ingi ona nundo inatie kwa ni leta inayo ya 2018 ila ya appeal kwa ni ya sikulela sia tena kunia ni kana Wavinya ni wokete ona kosa athukumima kaunti ya Masako kama tumia kuoneka na kuhusu ubongo na kwanza haingio na Masako maumite makuweni
ukethia ona maiko na akula bu na kamaita boko sio bongo ku kethi wani wayatona kwete andu ba muthembo ucio kusia ubongo yulwa mutwa ti so mwikia eweta ngwasi ya milioni 3 nekendati vile ti mundu wa maana muno kwatia wana milioni 3 ni mundu ti mundu nenga na besi yake kwatia wabinya hizo ni pesa milioni kwa kwisi yani na mayo sindani ya kibela maike no me sindani ya uno na sindiwe uwe kibelani yu maina bana ko indeto wale anaso kabisa ndeto hizo ni siasa enda kweto siasa sia sympathy ewe wetei nikendana mambo mwe wetei yose msema mlembo suo ndo utaivita makwani mamwe wetei lakini bai sakweta bena ukweli mboneza ende musesia ni unenania wa imwe kwa imwe na Kevin St. Luka ula ni ndongo ya amwika chama ni cha maendeleo chap kila kitongo iwe ni governor Alfred wa Mutua na ende wendo tumwanya na itu wa wese kwithia ne umya woni waku watiania na unenania isila Facebook itwela ni Chini TV Kenya fala tu live kana imwe kwa imwe wa thindi ni wa Facebook itu ya Chini TV Kenya nukwitha wetia utumani waku vau na ningwetha ndio soma twende na unenania wa imwe kwa imwe ndicho kwa kumundu Vincent Luka tusi twambotiana na maundu ma wa vinya na Mutua twambo kunikela kindu kila kinene gitumikila kinene tumizo ndikweta muthenya no monde nituno ni governor wa county ya Masako ula ni Alfred wa Mutua atambuka county ni ya Nyeri na oyuyu tunena county ya Kakamega tewo Mutua ni siasa wende sei kana ndambukisi ya Mutua ni sia muthemba mo ni sia kimaendeleo kana ndambuka sia kisiasa tuthesi ino ubeko ekolo yu nenda tambio nesa tambe kwasia kana governor wa Nyeri we mwene kwa wengi mutaikaiga kwa wengi wake amina kuona wiola museo governor Mutua ukonete kisioni cha Masako na technology no yake ya maendeleo chap nune ndiye kuka onake kusoma nano kana soma na report la ona atonengie nikana kwi maundu maingi unasoma kuma kaunti na chao ya Masako na ilo kusioka kaunti kwake no kuthi kwikata kuyanisa kwa mfano unaisie maundu ma systems ya security ya CCTV maundu ma kwa kamalelo kwanza ya mituki na ya kutumia mbesa nini aweta maundu ma kwa kaboards kwa communities aweta maundu mengi ona ma people spark educated investors Masako ndo bibela ya gorma idha kwa Masako kuasia governor Mutua nukitha no kili economy ya Masako we loko cia kwa ngata no guthi ku implement lakini ndo pai mundu itha ena umani 100% na itu tasia itu ndo o maisoma ba kwitu mai kwata kila kinindi point ati gite ba ethi yote some chao kuma kwao kuna governor Mutua ana thikisio chala cha Nyeri pala na ndio nake asoma njia cia usove stima community okay community negotiate chao stima sia yo aviona undo factory siende na kara sia community locals undo sio factory sia maia sia sota na ko kudiku governor Mutua kuthio ka county muno pe masomo maingi ukosoma nundo itetele budget yume na budget yuma no mpaka wese kuja niwe yomba nisi ama ne besa sia mwenende sikiwa pa nundo research na kindu kimeta ile mama nekana kitu kinene cha mbino yitu wa Kenya kwenda tasongete mbe nikena te value ya research kana ukunikeli na Mutua no manie kana kwesi numito no soma oku locally lazima ndo okugwito lazima udhi Germany udhi Dubai udhi ba kwi maondo mangi to no some yaku mato moteja mwenembe ko ndo ambe governor Mutua enda kumana nzela nzeo mwafaka ya uteja mwenembe wa Masako na muno onake zotika musumbi with the what the chao mwenembe wa Kenya ko ni laita wa coincidence nzeo nikwenda wenu kuite kebela cho sumbe na we onda soma no kokoma na chao na mwenembe na bai makosa no katia ko yu nila kwenda ko watu so ni tole na bia yeba vimwe na amwene ne wieta MP wa Kathiani Robert Mbui ndenda kuasia ni kwenda batumia wa resources ya county nenda teleana na keu na tiase kana mundu kuthocha kwa kumusi ni wokuya kana baenda hata ne value you can thocha ko andu governor isio muthocha no sio ne cost kwa
kwenda kwa chakana mtu ayuma county ni ya Masako athi ta county ni ya Nyeri resources lo kutumia ti county ya Masako tisi account ni Masako county la wendete ni mweni kwa ni mweni woka kuni later wa ku exchange maybe your cost ya maybe your kwigongale mtu lakini mostly na by cost major mundo no ndume na bandu bathio kusoma project kusoma nona kumu no cost cia mwene ndo Masako kukwaza ni mbesi ya mwene Masako si utumiwa kuni kwikara ni kukengana na imbesa mundu okuthia kanengana ukatia view akasoma na ndo maofisa make ala monga serikali na momeke hata masome nzenzi sia endese chao maundu ku kaunti ya Masako ende ni wasia kana mutwa anaendie county ni ya Nyeri muno ni kwitha governor wa county ya Nyeri ni Mutai Kahiga nuna atambuge county ni ya Masako ndo asio nake mutwa oye Kakamega governor wa Kakamega nuna atambuge Masako kana mutwa endie Kakamega ndo asio muno ukela kingite sine kana kwina devolution conference chuma kicho kite na ye Kakamega na mutwa ni mu wandu ala mewetha mayona ni ya undo county dokumentenesa ndo itezenewe governor ola withitwe governor number 1 kumanywa ku either mundu wa maana muno conferences kana kikalone kiucha cha devolution ta umwe wa magavana la methira mathukumite makaendese na governor Kakamega ni umwe governor la ithukumite muno kwa magavana ombe ndo tunoni stadium la wakite idoni sia usoveti ku besi no mingi similar na common katika account ya Kakamega na chao na Masako ziane ya maendeleo nundo waisi ngava na isile muno isiane tena kuvikia mwenembi kwa kweta maendeleo ku tikese kula kana kwina devolution conference yokita next week na governor ketha yo mu wandu alama ketha meinenga na chendi kinene kuko nikulation yangu ni kana mutwa ndambo githi utwaise ni ndambo kasia maendeleo inde tindambo kasia kisiasa lakini onde ni wa ndambo ka waambia kana ende kuwa kasoni ya EVM to soni twele na EVM vala wo mundi wasya kana aketha aiteke bila cha usumbi hizi ndio siasa kana na niwo na ndo mena ko thingelela ndo ni withitwa ayasi huku matene hizi ndio siasa hizi ni siasa na baima kosa kwa mtu wako nena siasa ndo kibela kila ungameti ni kisiasa chake kibela chake wene muteti ni muteti wa kawaida na niwesekie ona katiba kesi alikite ina political office kwa bandu bonde wanena ndanena executive no konena chao politics ona ndo mena munini wa Musumbi William Ruto yu kukondo kuthioka na we kilio mtu athi bandu akekara akamwatia ndo wesi 2022 magetha baisina na mutwa na Ruto ona na no bethe na ni batonya kwitha na ngwata ni ya mutwa na Ruto teima na siasa ndo oima eti onde magete kivela cha usumbi kutweketera tuone tikite kwetela tizone tu oba kwa mutwa vende tonenia asya kana utena maundu make maendo aishe kana nevaile tukitha ola mwanya wa minister munene kana prime minister vamwe na nini make ni waile to no tunge waingi uketha wevo na ndetu isu na no kwatamba umutwa na niketumi chao ndetu isu nyene ngoi kwatamba na getumi nichoki ndino jito tena mbae miongwena na itatu na nitisikile vinda kula sio kono tena mwaniko mwingi na mwaniko mwingi nweta kwiteka kwa thakame na kitumikila tianikane kana tithate yukitania tiyukita ando mamba isito malike bandu ba malike siasa ne kana mianane ya maofisi monene wa siasa nikenda matono tutevya kitwete chao maendeleo na ila takosa kwitha serikali ni wona andu malikuwa ni chua na kau na mailika kuana na nikenda te neutralize kana tiole ubiusu wa kwenda kulika sia ibelane kana mundu kwitha aise kebela andalika kubanga njama sia kwete kau nikenda kwa tikibela tiongele ibelela ila sibayo lo tiongele na tiola isi bayo tiole isi ya MP tiole sia ma senator tini ni counties lakini tiongela chao bayo lo with at least mbae muonza ni sieda chao silikani kenda wisekweda jumba muonza Kenya ikenda sisi ila sito major tribes pebi na muno kwa no maitu kekata kulika kuokita
lakini itatika ni mbai ile si alika bayana mbai kalibu mbai miongo 3 na kendo sikitiro sia esia itiwenza niwo baitachao baitakao na watu sisia yupe mbai igila sia yali kasilikane iko kana mbai ngenini kwa mfano mbai ya mwikoyo ilikana mbai ya embu ambere ameru kwatia waize mbai ya nzaluo ilikana aluya malama ingi na mbai sio ba si area sinuana mbai ya masai ilikacha pokoti no kwatia ala mengale waza saburu yubela metwa pastoralist communities ko yu arrangement dino ye ola kwanika kwa mbibi ndake siasa na kele yola kaolo likakweda mwanasiasa niwe je kibela cho sumbe na baluka ndena banda bauthi na no withiwe mutua asione kwesa ni kwithia akete kibela cha usumbe na inigizi nita kuiwa nito kavaluka ko nito ko create mwanya wake wa kutwika ta prime minister ni withane ni unondo no kwete kibela cha usumbe muno kila kitu na kwitha kitu kia kilini ya mutu anikana amina obeta ndenda kulika thina lola musumuru Kenyatta ndikile no sakuiwe lakini byando mind yema asema yi kwitekela kana no kwatia nikenda kana ndo measia matiwenza nikenda widekela mundu walika silikalini ndenda esena na silikale ina thina tela ina thinisi urwa Kenyatta myakele tame nabetie nelo nambio likatelonia aya twitiana yuna maundu mangava na mutu atulike ndini wa siasa siande itu ya Kenya kwi muthinyani wa yoni tunonie ndongo ya chama kana ya ngwatano ya National Super Alliance NASA Raila Odinga amuthokea ula wa musumbi wa ndeno ya Kenya musumbi wa kelula ni bwana Daniel Toroitich alafu moya na wasawithia andu ni makulia ndambuka ya Raila ni cho kinene medhi manena nisia na musumbi uthi umwe uona ni siasa cia Kenya ni sielekela pamwe mwaka wa 2020 Raila nukwenda kwatana na chama cha KANU kana woni wako yolo alivyojesha kila kiende ni kana wata usisia mbe nino ni na menetu handshake na ngethi ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kumaanisha kaula wa umbo wa Odinga na Jomo Kenyatta sema sioni zigera ni kwatanie nola wa mutio wa Kenyatta ona ni moi negara ni walikapo ningidio no mwenda nayo wethia misila editwe isumbikite ndino kwa miaka mingi ni kilo kwatana ni kwatanie ni okiemwe yuko maanisha ilatemita kwa Kisungu establishment kana by family sisu ni siukie siane na kithiomo kimwe kwitha ienda kuosa kibela ingi nondo cia atato sisia bai mundu wo utoma utiewa ona kusi bando ndo sikwika na andola jumevu kando ta governor witu Dr. Alfred Mutua munini wa Musumbi William Ruto waambiane kati wa mahasla na family leo sisi siasa na siguro ntone sia mahasla sia na ile itesike theno alani ni Mutua William Ruto maipingana na alame thito mema misino menene alani mba Moi mba Kenyatta na mba Odinga lakini mwene mbe undo konena easia jumenda umwo ko unengo na mutu ando za kivela ki timu vya muno na masa ni ona mazembere no director ne wa aimbia kana partiality ndatika ili uweze kudhani trauma andeni waone na nyatwa ruki ili unguingi na utambeta umala nondo we ndongo ya muika ndiamba ko ule chota nene tata amuika ko ni unenga ivuseno uweze kudhani wane na amuika ma account ya masako na amuika on the lembeta ni to kamba vamwe na ndi ya Kenya kwa jumla mwanya ni wako ni mobea mono kwanza kwa kutunenga mano tamuika tuko tenene na chao na mwene ndi kila ndo na kwasia kwa wanarika ma Kenya na ma Ukamba be nikanati ti kwatane nikenda ti tethie ati tuthia atongo maitu te makule nikana kumata masakwa nime utunenga mawea kumata masakwa nime kuendesha maisha maitu itoni university ni bingiwe ti kwiwa mutongo wa Ukamba ukuthia kasia siana sia university sio ke school kuti mukulia atongo maitu na wanarika tikwatane nikenda tiendesha mambo matoma kuendesha kila kingine mina nikena nasi wanarika lati Kenya aingi maitu te maasla na te maasla
no mupaka na itu tukwatana na masila langi nundu itatosisia taimo kwatana na masila baimo kwatana nituti wanza na mandu maitu maithina na tiko sa siuo tiko sa stima na andu ama tuwe mesilikali ni kumatene mo maisha mwe maende na sio sianza na mawa matoa hospitali manza lakini idi masla idi tutiwa bateka kwa tetenda kapa sia hospitali tetena kiuo nza sio kani visio tukona kuni tukulia wanarika tibinguke metho tambie kwisilia undu tona kwetethia undu tona tethia ndino yitu na undu tona sakwa atongwe ala mena mi igwatela yitu ala mekwelewa thina ala mekwelewa mapata ma mwene ndola wambi kou na nona te kou niwe tona kuendesia inde yitu ya Kenya na kuendesia kisio kitu chokamba wa masaku wa kitui na wa makwene mukamba no mukamba nundu siasa mnyemwene ngu kitasia kana teke kwanika mukamba kitui ni musio kwi wa masaku wake aye mukamba ni mukamba takoma na ba ilobi tida tsane na kikamba tida atiandu amwe na niwe tutonosonga meko uwaniko wa kwitha mukamba wa Kalonzo wacha waje ilio ndeti yakamba atienda maosio moke ba kitokamba moya mwathime na mwitha ne bindeseo amen ndeto nzio na ndeto ngito kwa amwika maitu ku mundu amwika wevaya hamusi ni wamina na kwela sone sane Vincent Luka ula ni umwe wa amwika na wamusi ni mundu wa amwika watavya kana hivi tu mahasa hivi amwika ko niwe yiwo bangondo obanga kenga lwezu ndeto ilo amina na kutavya na kwandi wangelane kana wewe mundu wa amwika asla ndokare to tumiwa nai ni mwana siasa okavinda nuko keteka udeti lakini uteti wa basa yani mwaka ni wangili na miongweli na ile we basa nondo no mwaka wa siasa kwa twendewe no tukona deti no da maende na kukona ki siasa kwa kavinda ni kando kateto tumiwa nai mwana siasa au nenga mbesa uthi wanange mukutano tunoni kwa kaunti ya kituni tunoni ndikwa safe mundu unanengia amwika mbesa indi ni asekana tunoni amwika mina na kuvalania omba no olona avaniwa kutwa iswe kiwanza ni cha Musala Garden ni governor wa county ya Kitula ni Mwandu Charity Ngilo na kuvalano kwa omba nosu kuna atwa iswe ni amwika ku mundu amwika ndiko atumiwa naye pesa ithani wanangania maundu ndikana kana weki wambeni wa komano na meyo niwo kwetha uyumia indi tiula mutiti akonenge mbesa ndina sekana be mundu nanenga ni mbesa ni thingilelo ndimina na indi bwana Vincent Luka timu vya monondo wa koka ndeni wa studio na muthenyonge na kweta ni kwati okoga tunena nisio maundu 1 2 3 Nende Moses ya vaunivo tuvika muthia wa onenania wituvala twetha na Vincent Luka ula ni ndongo ya mwika kuma chama maendeleo chap kila kitongwe ni governor wa county ya Masaku Dr. Alfred wa Mutua masito makwanita wa Erastus Kithuku wa Nzomo kwa matisiangama mwendoni wa saa 3 ndeni wa cheni chama uvo ende kwa oyuyu ni kuendea usesia musio wa ilungu ila siati va Cheni TV tiwanesa Cheni TV va ni vodome.